to atwezi nondo ku ground twina andu maitu hala moto tabia baba na cia bena talent yokete abelie nende nyemwene nende mbea kitu ikiana kula kwenda nyo kula no ange marapika atongo yange nyene mbika na yumisia nondo ni manza ko yene kata matokome sasa some kind of empowerment neta save mweka account yake tu sana wine kete through tournaments mubela muna football andu ingi manethite makoncentrate muno mubela wa football but yonetete ikinenge umpya ya kulika mpaka volleyball siome na atumia bado mobo na kubingwa kolonji labo sia queens sia ka ladies mono nikendo ethi ila mebo ala meko ground tona mena talents nito meta ko yulu taila bulu sikito mshale dynamo ukite naonto na link namo na mekata na ma connect madauka ukite ni magambia kwa hivyo yes ni mukwati ana serikali account isi ya Kitui kana na NGO sisi oka tuko maana mpaka na serikali ya Kitui account government kwa waziri Phoebe no mutonga no roteta sia youth no teta youth ya Kitui county umana ngabana na tournaments isu for example no kolambeti kana mbali na kwa na representative wa youth Kitui county ni coordinator sports katika ministry ya youth ya health ito neglected tropical diseases Kenya ko ministry isu tunena tournament Kitui county ya health na tunena mpaka governor itu ndio very supportive sana katika youth ya Kitui county na ni mondo wa mwete achathi tio ngonya youth o support 100% kuno ndo na kwasi yes na moyo kwa na bena bata wa mokete amweka menu alamu manite uka ndani ya Kitui makasinda na account ya Makueni kana masinda na account ya Masako osuni mubango ibo nondo kila county twena representative wa youth na 247 idionde idionde ne to content yana na ukamba yes 47 Kenya tio kamba ni ana Kenya so ulawe Makueni na la Masako idionde la event Kitui idionde twithate namo la me na event Makueni idionde twikata neto attend ndino ukamba bena ndino account ya Kitui bena isio siki batoka we wa Kitui chonde kana be certain area because no either Mombasa road bena YP wa Mombasa road bena ongi wa ethani wote nyine wa Kitui county na bena wa Makueni bena wa Machakos yes ndio ndo mwa serikali lieka kana ile itakwikanika na kwikithana na yoke dia moika inondo na kwazioni kukalia serikali muno kwanza especially ina yeboyu nondo tithita Kitui ta county na tutetekete muno ni serikali ina yeboyu na kuzila wala pe president na minister wa youth Kitui county ni tukwatie stadium wengo county inge ukambani ya kwa stadium tesi ende kwakwa na ila stadium tesi ikwakwa ende na kwakwa nyine na moyo mwingi muno ndondo muibe na muiga mwingi muno yuandikitwa pau tuna stadium tuna state lodge na wathi mbeti wa yupo niwe thiandu ako ne youth ende na kwikata no thokoma izo deputy president ya nebo no ende no ni news no nyondo kwile ile youth imeanza kumeto kethia ona wabika buwe mwena ndola mana likanga wasia mukoka on the mewa mebo yumuntu na kwazi serikali ite ni ndoko kweli wewe mai wako musala uzumaenda masioka gwinge yuma ya musala yuzu no wewe witu wako manai kumamenda tu manai mbese ino alde kwikata nondo no wewe ndiko yape twena NGO tuto kumana NGO spena for example bena NGO ita Entokiti Kenya yetu komete kila wodi on kitu oye mwingi na NGO ezu twasene yani MOU with the moka matrain ma youth metu kwa business either we wa saloon wa train wako mana kusuka woma po walita kwikasa dunia kwalita kwa media nyo na capital yeko na walita kwikata na customer walita kwita we treat customer makwata either ni well din tuikwete twimana mema train ma youth metu ethi wewa weodin walita kuthi kutumia ni capital yana hata walita kuambia nini ziana hata na thukumia hata hiyo kino cha mathembozu wani mathoko miende wode kalifu
itano or in fact me boot camp 8 sorry mwingi oyu mana umite mulango na kila bandu bonza mathi ward ni mandeka youth 27 me katika piro wana wite to na and mana atala me weane through effort ya kiongozi ho tweketa nesa mweketa nesa yes so ndi no empowerment ro ni mobunde asia amweka yolo ametobelea ilobia kana mawiyala matona kwitha mathika ile to nimane to mabundi asia nondo mwika witu oyu no lomo oziawa na mema ningino toka tukasia mwika witu no anangekete lakini nesi ila nalikide kata leadership nesi mana mwika witu wakozeto ando makwikata wako manenya na uongozi wa youth nondo ine neri cha watu tona kuwa mwika witu na olo na kanzi ko mulango ukiona kuwa youth mwana ikata kwa tona askare uwe mundu azia ekato kone kiongozi wetu nondo mene na leadership lakini wewe kitu ikawa ni mene kuwa mwa mena jao na leadership yo mundu ukata oyumete kumatokoma kola no majimiwa mwenyewe si sawa aya se ni kulesha kana amwika kwiyo yu nimekuwa me yani ni undu serikali ithito imathukuma kana undu ithito empower ni yani kana me bad serikali nitatete muno ne thukumete amwika na njinene yake tu account na account ilengi nina kuozeka na serikali ne thukumete nondo oiti none wa ila kezi mbingi sia miandarati ndivyo sorry sibo nondo wake amwika meto malika maondo ni mathuku ndo akwasa ipelwa kweli mbeti lakini yo serikali nitatete muno oitu na mbeza pena serikali na mbeza sia youth fund mbezi sio zona amwika na kalauga dia amwika no tena mena managa na pena mbeza sio sio katika youth fund batila to amasomethia kana kwina mbeza sio asia youth fund mali kwa apply mbeti advance youth mate maithi makikata masa ayamba sio balwa kota matumbe makata na kupinga tu biashara tonge toto nini kwa hiyo ila membese bo metho kuma woyosu makuwa mwene me appreciate serikali nondo ndo kwa expect serikali uka direct kwa kumosie kwekata yote siasa kando serikali itu yake ni kirata methokomete mbeti yes no serikali si account ni twenene azionde twenene nayo lwake tu sana menasha dino wa serikali si account no kuona sitethete muno amwika kana be bandu sitialetie undo kwa na kaundi si thukumite kwa amwika malite kwetha mabikite kana ni malite kwikia ngasa more efforts na pa ni bala malite kukithilila muno iba kaundi ya kitu ya makaundi sionde ekaro mbeti nenga mana ro ne kaundi ya kitu ndo nebo ne okay nenga mana na ne kaundi ya kitu but as a youth representative wale kwetha metho magu me makuweni metho magu at least uko na makweli ni mekito eka kitu inacho kikono watu abikapo gwe ekango tabia mbeti katika account sisi onde uthukumwa kiti wembe wa account swingi katika youth nondo no asisia last year ninye na kwarete ikomeja mundu lo thukumite kitu muno youth wow ona na ate ni makweni ngi thukumite nesa mwana la ibono thukumite na no yumiti muno kuthukuma mwika mbeti yako yo no thukuma enendi ithwane passion utena passion na kwe sacrifice no ambo thukuma enendi o you na mugeza ko mino no geta kwigara nende yosia enendi sa ko mi ko lazima to yumi to thukuma enendi ayuthi meito amweka meito nondo amweka meito mendo good leadership pengo kendo kengo makwenda na nye nondo ni one ground wundi namo nengo iwondo mwasamia na mendo atongo imosio pateo tongo imosio amweka metu methi nane na yu ebindena yokete twena musimamo ti oitu ira twe mosembo na silingi manele kana 50 yes nono ni twese kwanza kwake no keseo no kwata mondo maseo yes amweka ingi yo asisia amendini wa utumini wanda wasya kumila wena ni chawo kitumita malika thini wa utumini wanda wasya kumila mbale na kukosa mawe Kirichambe mbeti ndawaza ya kumila ando ingi nenga waya kusoma ona wana mwika wito waliko kitha no akosama somo
for example kete mundu one na bidii muno skulu na no akosa school fees mundu ucio ithwa ewe tawalewa katika community na kindu chu kithia ni cha mukona muno ngoni ye chazi ita revenge kwa simake kana kwa community ekalika mundu ni machao nikendete enda kuika ndo swane ya mundu meba ko kisomo kukosa kisomo muno chu changia kuikata kana control school chu changia muno amwika meto kuikata kulika mundu ni ma ndausi ya kulevya lakini Ethiopia pressure ukithe moko na ando fulani makwika ono na mwana makwenda kuikata kweka ko ithie tatongo ni twali tokongama to maneni takano government ya Kitui na national government ithie twali tokwata atongo imonde tunenie twitha na forums cia kunenia amwikano mito nikenda ithie mekata nimebatanga na maundu ni ma ndausi ya kulevya yes oasia muno mwemba wa kwisila mathau waweta mathau tunaweta talent ingi ndo kana bya atile sasa bya mena talent ya comedy bya mena talent ya singing bya mena acrobats ndo kana be mwika utili ndo bandu and what's your plan you wasila njinaazia muno mathau na kini mathau ni muno common muno mbeti o you twende na for example kuna Mashujaa Day 20th mwezi wa 10 na watoto sisi ya mheshimiwa Amboni Musambi pena kuna auditions nende Kitui na sisi wote ningasia isiwa weta music acrobats nini mundu wondola na talents nona nengeta mwana wako thikila sub county yake ona that is sub county yake ele bakubi ayako na nyike nengo chake nikenda thienu ethe no waswa no athi kwikata kuthoka kuoneka kuthoka kwa nini stadium musumbe ayo mwito ayoka yuilo ka yu ethe no waswa no ga iwona ni talents yako tona kwitha wobu musumbe akwa no mundu na talent akwa okela tia enesi through sports peke yake yes anaisu ingi nini kilele anaisu ingi bado ni sietwe atuna atongo ingi na sio Kitui ile naona ni cia mobile mono nizo ni beta ndiona kwa wingi pyu county ni cia Kitui mobile mono na likile no ndo kethe ambeti na kwa na likina muto wa mobile yes lakini umheshimiwa Amboni Musambi na kana no kina kindu kingi kicha edition ya music yana twete na sia kila mundu wanza na participate nene free wengo mundu na ibaswa mbeti ko anomeke yuto namba no twende no bindisia no to kuswania kila twana kweka amwika metu bado kuona ndange ma twenda kwa tennis ya mataona ma bicycle tusikana namo mbado ithene twaka cia ithite makwata ni yakwa kamwe no kithe twakwata ni mbingi ya kusoma ya kuendelea na mawe kaunti ya Kitui ithitwe na siko mbingi cia ciana nini kunyamawa kimwe na akakunyamawa kimevai noize sitwa moika mose teta mbele kwigithia kana siko ini cia olekana ni cia thela siko cia kunyamawa kijo kimwe ila yeto GBV yeah siko Kitui na Kitui peke yake ni Kenya na through the county commissioners ni mathukumite we musomono ondo bithia we witu ni kumasomethia withie ni mekana na mituo na echa but I become a mayor now the administration ni kwa selelaba yeah through the county commissioner and the area chiefs na DCCs mathukumite we musio na ithia wa ewosio ila wa kiko cha muthembo cha kwatekana nye mwene ta ni mutongoi wa kwatekana na kiko cha muthembo su eka kwa office the law no ndo ila wa imatweka mwembio na pake musi sindu zi without yekata cia kunikwa lakini oitu na county commissioner musio muno te wa muchezo sinu ithia asa ingi musino kana kaka butwa ni the wako na nenda ila ibo ebanga kani wikiyongwa kiuke kithangewa yuma tukwambeti oyuma tukwa 20 digital wona umuzi itile binda ya tene ati siko cia muthembo ciekika to kwa information matuma tukwa ona wikilia siko cia muthembo ciekika bibi kwa sasa after 1 hour okenda ni tambari mutandao ite tatongo to wikile cia muthembo sune to likilila now through the media okenda ino twete media mutete cia mono nikana tuchuka twikava that story ayoka nisi ni yakwata wethe andu ala meba muzima kwenda wakavara that nini nimegomena wia kokelo kono mpaka jao kotini na mundu tu epanishwa na wala mundu mwa panishwa akwa andu angene maeka
Yes. Ni mauya tameva mwika mauya memoisha mwika methitwe maikona matalite kwitha maitwa ise mabiasala su na utona matabia mama kune mauya meva Mwika ni maligete biasala nwa. Eze mazia biasala ni mbingi the NDCI. Ne bata ndizia to yokoma. Nondo ndizia na uma yawe yani. Ina mato tete che mono kwezela mituone ya mwika wito. Nondo wana mayasya ndizia ni mwakia mana mesebe na atari gumbe. Yumbe ti nisonge kolia kuni kana biashara mbingi oyala mwika maligete nyosi amekoka. Mekoka ni likete mono ai mwika mito mambio ta mekoka mono. Na njise ne moya we kuloto na gikwa. Okay the biasala ya mwoka ne ole kanga ne ndikara. Ndithela. Nondo kumemina ni kwate kwina bina. Kusema kweli. Eko bina biasala ya mwoka ina bina. Na biasala cia mwoka yu ne likete ya mwika ne mono na mwika mwito mathoka mono kwesela kula kwi mwoka. Nono ndo ikwithia ezuma meta base ya mwoka. Ita mwoka we woka. Wekwithia mpaka meta chao banki. Na mwika ito mundu aya mwoka engwa banki. Ne engwa banki ndetho esawa. Kunye ndona kwasia amwika mito meka na biashara nacho ya mwoka. No na ya banki. Mati andwala matona kupamba na zanya na meya. No mwele je mondo ni asu twetetheka na atongwa mito mewa kwa mabika bantu mambia kono anithie na twetu atwe matane. Ko to manzi biashara ingi moketo ko manei to manzi mawe ya ofara mzide twete NGO sio keto simunenge we kote kolika mokukani. Usinondo na mathuki. Okay, no na serikali nengete amwika myanya ya mauya ila yanite thini wa serikali no na we amwika namba ya utalo wa amwika la walete kwitha voi kana bado na bese namba obikia. Mbidi no na kwazi bado tunamba obikia. No to kwenda mawe. Amwika mito ni matito mono no atosia ba counties. Sina graduates mbingi mono. Me kumatena we. For example NGO zitezi ngokwe ya ndio kiti Kenya. Ila ndatwa matangazie nafasi ya mawe. Na zanga mono no twakwata on the and wingi 90% ya graduates. No more kwikata ukole moyaso. Inethe ya kweli alpena siana mbingi zito mbado sisomete. Sio na madhangu maseo na kini si kumesi. Intasie USC neglected nondo ni serikali yo. Lakini yote no matatete serikali itatete. Lakini tena mbo bikabala nondo katika every nini means either mwika metho na 30% ya shares. Si ndio? Na kila ministry ile itakotosea siana sito ila nini amwika matwandikithia. Kinenge kyo sumbua amwika mono ni internship. Lakini mawe yano ma serikali moka ni amwika ni mabikia kwendwane ni matangasi wane kana maka apply. Amwika matangasi wana ndo kene chini yo kwanza ne chosete bono pyo na wito mwingi mono. Na ndo information yo nda yoka njaribia mono ikisila kula kwa area chiefs. Ndo area chief no mundu live awande on ground. Na wito aena atono bikia mwene ndi live. Kone bita through area chiefs na together an open forums. Ila tona kwetha tona matangazi still through the media. Ukitha no tokanena tabano twamebe na nafasi fulani si tangazo serikali. Siane sito mu apply. Na mwana mwika meto makwenda wewe muno. Mena mena bidii muno kwa apply. Tondo matukwa to apply na simu. Twenda cyber matukwa. Ema. Mwase mwempawa mweka kwesela inengo. Mutona utona yani mundu ga mwika ena kinengo atona ukitumia hata kwikithia kana ni wakwata mbesa matukwa talents betini kwewa sana sana but wewe mwenenge platform. Yes. Na that's why unaona tuko sisi leaders tuko no you lot ya mwenenge platform atona utumia kinengo chuata kwikithia kana ni wakwata twakwata tu pesa nese kuthuku you know ngwasi ambeti yosonge kolia kunenda kukwea twekolate musi toka kukuone uko tonye kinengo chako ila wewe watu watangaza twasie kwena mimbita local tournaments mwene no aleta kumela kila picha ukiba yanti kenikena ila wathauka netukona nondo ithe tweni mpaka ground manu kwa expect serikali ikolati kana serikali ikolati mpaka kumutsi kwenu kuwe mwika ningo uthuthia
wewe bena nafasi ziba kana mobila bandu na kuika talents yako ona matukana namba sia tongo sionthe si kalame bandu na ero mbuke twina ofisi wa youth wepo both county government and national government we mwene no kaloke kata kana thikwa area chief we mwenye ne ana talent ya muthembo no na ningwenda kuikata ningwenda kumela area chief ena namba sito no go to contact arotabia baba na mwana we no wena talent ya muthembo no na ningwenda mumutethi nizi ne to mwende ithi no ndo ni andu azimeto ni mama twandike takwa yes we umonde di matuko 11 nitwabita exactly 3 years kuma magavana masa kuwana mawazmedo kithitu cha uthuko maangi na President William Ruto uthuko mi wa county ya Kitui withito wili hata miaka yesu 3 now let's say Governor Malobe had 3 uthuko mi wake wili hata ekana sie ngavana no thukumite ngavana Malobe no thukumite ondola andoange matathukumite no ndo ile kitika tu ambao complain wagi mno mono nendo nene ya nene president kama no thukumite na netuko no thukuma wa Dr. Makama Lombe gavana witu wa Kitui County through the ministry on especially the Ministry of Agriculture Kitui County ne thukumite bono ona ku no kuona na agriculture bado ni kwita amwika ingi nene amwika yi ni kwita amwika mingi muno na kwa maana ngawe still nini department yake ya youth Kitui ne thukumite through the able Phoebe waziri mathukumite bado kunja ambako asia governor ndathukumite tamu wake wa mwisho no thukumite no ni ithe twasia mundu athukuma na ekara siasa kando kama na thukumite na congratulations no thukumite no twegete nesa ba President William Ruto ni wabita miaka 3 no na maondola wathanite kweli ni tethino miaka yesu 3 pe bandu batali tie ni chao kina mawegwe metia kango tapie tekana la araka ya mwene nthi ithana yo President Ruto no thukumite na ona yu mbeti yala kwasia mon moga gwegwo monthi amina amikigenda agicocia pena process na ile yote mwaka wa gatatwe na no kwa na kwanza ithieta maundu ala rokwatite Kitui County ona Kenya sisi yo mabiondola na indianeka tio mweyone Kitui County no zioketa oketa malelo kwanza ne mambie kwa ithio itu kakina alami mpaka kwito kalami wa kuma katulani wikilili mpaka ando methito mathasi azobise malelo asu ni kwithwa no kuka no kutamboka ukambani kana atumie malelo asu na maipoli anatwa batene atoka Sovia metie kango bie Kenya ndiana bantu betu akasenda itu etu akathonge Kenya ni nene amweka expect president ya athikela bantu bonte athokomete pala wa thokoma ake kwazi athokoma nundu kethe no kethe president akuga Kitui County ine project wa kwangete kumatene sikaikata sikathokomwa konda ndo thokoma nundu kethe no kuka mashuja project hizi ambayo lelo wakuma wikileli mpaka katulani wawe tuetete kana no thokoma na wapetokethwa na muda mwazi state lodge ni katika account ya Kitui ndio na urazi na ki stadium ni skill cha tani to kumatene kwa hiyo kwazi meka na siasa cia kwazi president yetu kama Kitui no tokele no keteko county lingi no endete na no ende no thokoma okay ni wewe kwitha abenwanite maundu mengi mathokani kuma alika serikali ni kuma au mia NHIF wete wa SHA abenwanya sino mbinge nona kweli kiki tethete mwenembe nono andu ngi methito me complain manza SHA ne thukuma angi masa ne thukuma how is your experience ozo benwanite no twene we President serikali ya Kenya kwanza ni bindwete maundu mebo kumya NHIF makete SHA SHA kwa ku takune kutethete kana pe bandu thina mawego nyembetie ndona kwasia nyene umwe katika andu ala manite na SHA na mpaka mwana wakana mwithina SHA Kitui County na thipo njae bona silingi onomwe kolo kwazia SHA ni thokoma na mnda ndathi hospitali atomia ndawa cia gukima
Ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka no nethiwe no ethiwe muthenya ya weta kana compensation is not enough kwa alama wewe thini wa maandamano nazo ni amoika na we mwangami wa amoika na so compensation is not enough, justice ni only to kwatikana. Do you agree with him kana katu kakele kwa siasa muno Ika ni conversation la mbete mwiga ndo twadhiure ni amoika ma utetewa ani amoika ma utetewa ni Kalonzo Musyoka neze nono ambiu twethia itu ipanisha Kalonzo Musyoka no kugita serikali na serikali ni kutoka mwetu wao ya wa opposition na konje katika opposition ngine katika amoika ngolio like you to lo kodilo reality ino ndo na kwasi etabe na amoika momeye nendeze meko serikali yetu anameka kati ya ndola amoika zuma compensate so mondo ndio nini kukumbushwa ne mondo kana ne alito compensate yanu kozi ni izini mwe wa serikali na nesi ndio nini kumondo ngame akumbushe serikali kana no alile ku compensate yandu ano wase thino amyanya ya serikali amoika paingwa amoika thini menthi ni otongo ni kuonania kana amoika mayenda otongo cia kana ene nthi maina mwekio na amoika ino cia soso bae musibasya kama kake ani oyu kana ni kumanisha kana ndo asu maina mwekio na amoika amoika no matenda otongo cia kana ni mianza matanenga wa amoika ime otongo ini muno mbeti batwa cia namba indi namba ni sawa namba yenzi but serikali kwanza eboyu ni andikita amoika ingi muno for example PS wa sports wa state department nini youth Fikrini Jacobs ni mwanarika wala PS munini pio katika Kenya wazia katika county government sionde no kwa na amoika mingi muno kama katika leadership lano no thuthi amoika tuetome tuetome nondo na leadership ni ndi kwenda mondo utakwikata utakwetoma nafasi hiyo posi amoika mwito tuetomete nondo ni competition ni yolo aseto makwenda jo mekwenda litaya nondo na mwa akama masia motola ngo wawenda waila yo bosia ni masia au utona no tona mo mia isile ju thini wa akili yo kana ndo tona mo mia mo mama meyo o mama mona mondo amoika masia onda tona thiko ya olo ni sia moika masa kwa ingino maolwe okathi ukethia maundu mabindukie kuna uyula ni kutetea mwene ndo atawaze mutola wejao no mutola ngo ni wejao wewe boasia matukwa merela nini tena ndawe yo ni wale ana oneni wo ule ni wa dumia ezu yeke kama chechate ne matio yuto ipala to ya mwiko ni meatomete na mete yare kuthokoma na twina energy twana ngo ini rothokoma nondo twina energy enough ya thokoma serikali ino iko kwa ze mabiga miaka matwa thokia twikata rothokoma yaka kwekala livilani me kala to maumia nondo yu twina vina enatite ndo ingi na mwika ingi mela na kama kasia mutumia wa becha miaka 30 ekakweme ofisini tutiye na ithia mwika twikata twende lakini wazisia ndeni wa maofisi azuma nene nibe na mono yo na experience weno no kwatia ni amoi kana wombeti ni saa na saa ndio ndo goli yako ndio naenda goli ya ondo angolia kulia naenda ngosonge ngoye atumia su malika bo we anoso malika malika me atumia malika mo youth iteto na experience ile makwatete mamekwati yeba ni ito tuna ngomana experience ile tunayo nini tolika bo tukwa ni tugine experience tamo okay ndizika nenda niwezi waze we youth representative yes ndiziba that 2027 noketho thikata katwasie mbeti kwa oyuni thokoma youth wao ni enkaino ito aese oyini thokoma youth ayene nezi mwathi kwa ground we thokoma youth asu mwenda ku inject inye inject ya mwana mwenda na inye inject ya okay ndizo ndito sifa kwa moika maito banguma kitui mama koweni mama sako totha matokiata nendo mea kini jambe metome na leadership tenda atwa twithe na atongo ingi muno anarika
nondo nye takwani nambia leadership pa katika Kitui County Mbeti nene kalito katika institution nene ne administrator pupu nena thukuma enendi nene ya othuko services ngo nengana kono yakani itwa ko kwitu musi ngainengane ku nondo ana makwitu mena woni machao otongoi kwa mwika mayumilie tukwata ni moko twikata tuthukumi pamwe nikenda twaibishe asio kwasia mena ndawa mbingera imo serikali namba kuchoka bwitina serikali wona nithikite mitatala miani kwikithikana ni ate ni okilia moiko ndo violate na kethi wona nithikite unike methi tometwa ise maandamano ekana mbosonge ko le maandamano ne kana no kugwa serikali na asie kana maandamano lono na ba Kenya Mbeti enge ithia mwika ne tunatumia oni leaders kulika maandamano ni yambe yesawa ye gawa ya finance bill na ithia mwika ne twa komani through social media twekata twaitwa finance bill kinena tamwe na zetu alea nena tamweka jina zeninye lakini ngawa ya maandamano sana ninachangewa ni political leaders and I'm sorry kwa sio nondo kuma kila kenene cha siasa ebyo ya siasa ya dela no kono ikwingwa maandamano kumaanisha nyo maybe mweka wakati ojanyero kwa waza toko manevo no bongo Mbeti idia mwika ne tunachanga atongwa yinki muno manekata mana tu insight ya tu ikata tulika maandamanoni na watu yaso sio serikali kuma serikali ya yosa nzea tut na yongama kabyokuli ondo kwa na maandamano mebo ondo andwala mana mono ka kwa saa mwika metu malike maandamanoni oini mwakia ni ya serikali yes ko amwika twina andamana muno nondwa kwenda kwito amwe manandamana nondwa kuinsaitwa ni political leaders na nihono kwasia ngumyongani kwa anasiasa meto alame na siasa ntoko meko tolikilele dia mwika oito yoy mene tweze bala twali toko na kura na tweze bala twali motongo la twali kwa atia motebo yes amwe ndao manda toko mane 2027 ya kele ni ota na bonzongia ya kele ni serikali serikali wito nona nganete muno non jaribete muno in fact serikali no jaribete muno kutethia mwika although tuna menambo bikia pala tokwenda lakini ninganganete muno kwithla pala be president William Ruto yes yona geta muno yegete kula kwi mwaito sorry serikali yona geta muno yegete kula kwi mwaito kukilia mwaito we kukilia no kwa mwaito ndine iwe youth empowerment ando nimethito bela la meka meti nenda na njia we mwanarika nenda mbia serikali ya mkemete kula kwe mwaito muno ibango na kunwelete nondo serikali na kuniko keleti isawa hii serikali amwete membi ndimo monena ndi itia mwika nene ne representative wa mwika itia mwika onethe ni mukwazi twibikitela nini ya kiwango cha serikali cha kwanewa ni uthukumwa serikali serikali ila ibone tutethetie muno both county government and national government ni tutethetie mwika lakini bado no tukwenda effort no tukwenda meka ata matutethia nje omunango twina njina azione kana mulax tukwenda utethio wenu bado esiwe kwa zero ndote eti wangalikwe no mwikite nesa ngalikwe no muthigite nesa nyinje bana criticize ni government so ni bana nene kila serikali yeto commitment yes etisi na ndiro sifa kwa Mosese witu nono na masa mathi wena ndiro sifa sia moja kwa Mosese witu wa Mtongo TV nenda kwazia Nazani munono akutelo ela. Utabeta kuzoge kule dia mweso. We mundu wa zite. Mbona gavana wa Kitui amalize shida ya maji. Pia kuna barabara ya Halia kwenda Mbosiani tuongato ili saulika. Pia ya Wekilili Mulango, Changunga, Kalatini kuvuka mto wa Nzeo kwenda Kisasi. Ni Mutuvi Mboya. Esi mbala yambe ni yawa.
Kiambene barabara ya Kalia kuthi Mbosiani ung'ato pia ni walile ya wekilelia ya mulango changunga kalatini kukila ose wanzeo kana asie niso imosonge mwana ndozi wa kulia sini mwe ngaba na Malombe no committee anjazi katika areas waweta kwena elected MCAs na MCA noe representative wanyo wa enende katika ward you know wale to kumana ku no bikia kupikia MCA wo nikaenda na akaya push project zikola kwa ngavana no ndo expect yo imwene nzadi kola kwa ngavana representative wake ni MCA kwa MCA wake no mbaloketi either kuna lelo zili MCA wake no gerara no mbaloketi MCA wake atyo kwa bubu na emwe dela 27 amukone kebanga okay ikatoa foto kwa lazo kwendeni wanamba yotomani witu mkubwa idita tokenda umoitana kadha na kulyo kadha na woni wako na otome together atwisoma baadaye yitu ethene wako mindukile kilingo kito na ora yo gosia isa witu toto sia kusia mwethia Mweziesia wa Mutongo TV na Mutongo mwetukezia Mutongo FM radio nenda kwa zamano ni mutonge mobea mundu a support yenu monopyo ako support cha kizeze kino cha Mutongo TV ako tu support idi atongo kila me katika Kitui County tuyazi ya mutepo tuibo nondo toko ma nondo wenu na tunengei mwana tu tumotokome miaka yo bado notelio miaka ngei 3 ile watu nengei mwana na mwetu support na mwemba na ningo mtu andikete TV yetu mwandikete yes Clem Steve asia akolita umesaidia youth wa Ukambani Prince Dani Kevia Mr. Ndivo mwambie ni Daniel Motinda kuma Kitui Katolane agedaka city is our leader. Yes, thank you. Yeah, asante katoa matomanila na sisi ndino mtandao ni wa Facebook ni kwa tena mara kando tosia kusia modia pia kama na ukiatwa ndani kana asie mkamana kayo kileti muno na kayo student wako Motika University so ni kama na kayo kileti muno katika leadership ina niko kama na kwa maana ya NGOs to educate kwa ino zangeti yako na ndikia ketome kana ka jana ko kana na mongo iwa ende ni mubea Sylvester Stars nondo wakwetika na kukakonena ni na amo ikamaito na enendi aitu na sia ise maito ma Mutongo TV kebyo ndibinda ingi katwetikile binde katwetikilia ukoko ingi unena nyina moma ndo ala wikita moika na ndetha peona testimonies ya moika bendo ya nuize no witha utabia sindu tutene yana meke hata thoma nyene nenda ikia kila mene mbeti ni opinion hiyo thebe mundu kwenda comment bu no kila akomia testimony la nikete ni mubya indi nondo akukana kunena na sia maito tukakwito ingi wende na kunena na mona we mathuthia na kuma empower na kwempower moika kwikithia kana ni matomilo bia nesa kwikithia kana ni meko undo woto ana umete ambesa bandu bakwikala musi metelete maybe musala kana metelete okola mbese kauma kwa muzesa wito Mutongo TV wauni watu bika modia wa kilingo kitu cha umunthenya ni kwendea muthenya museo muthenya wa kwa ila usuwe ni mawathi moneta wa beti wa mwanya tindanesa